Kuble people lo boro jim tip bawa raj pimta na po MPSC lo war lishmer shilong. Katarik apply kini ki application kadeh ka kasantri dum na Julai ada pesan. Ka government of make clear ka application ka online mode na kamta kinu ki candidate ki ba dan jumut ban apply kini ka application mo. Ta kelas dit bapin apply kadeh ka kan ritorik jom na Agos ada pesan tang po ka kan yukenta. Hadin pelakut kapor syashu yano ruban apply. Kakering jong hapus kadai typist berkejeng siu kalong P level 4 berka qualification kadai kibala pas kelas 10 bar pas kelas 12 na kinu ki bun namtaki UR kelaj nringot namtaki kasi jantia kar arngot namtaki garo kar arngot berki OST ber SC arngot ke total kalong live arngot namtak age relaxation ka minimum age kadai kat plus nem haduka live ars nem namtaki schedule case bar schedule tribe kadai sans plus sans nem namtaka live ars nem kin plus piangsa sans nem kanlong live news nem omsa ikinu kiba la palat ya kas nem live sans nem badi kiba dang hapo jongka kat plus nem bapin apply kini pihaban apply online ban pihaban klik ka official website ngan sebu ka official website jongka MPSC po ka description ka jangan tapi pihaban klik nang temo nataki candidate ki berada ban apply lani berdeban register ya ka channel jupi po jongka MPSC pencu play direct ka account kunyupi nata pinsa tabe ki post ki balai nta kelas dit kadeh ka kan ritorik jong na Agos ta po jongka kan jukun tamu kin sim hadin nta ki musim syu akan ka training kan ka practical skill test typing bat kan ru ka exam namta ka interview kamdon personal interview mo kan ka kam titang kini jim tim ngan raj pimenta kuble shibun